Gagegigogu ngizwa ukuthi gokudala ethe gudla yangena inkunzi emnyama inkunzi mavava inkunzi empondo kazivavuye ujamulude omnyama ngokwebala emhlophe ngenhliziyo umfo kancube umazilankathi unkathi ayingena ekhaya kothi imhla ingena ubona inkaba zabantwana ukhambule umlotsha ugasola ugabadela wagabadela inkundla kwabulawayo umbangazithi uzibize endlela umzila ngawulandela olandelayo uyazibambelela ichwane lenyoka elihlazana yabonakala esizeni emva siphala sikagogo bangayibulali kodwa bayithela ngamabele bethi kwakhunga idlozi ikhulile namhlanje siyindlondlo imamba yentaba bayibiza ngeginyambila phansi khona legwande ematshetsheni la ngibuya khona hayi siyibambe lapho ngingasuki ngijule kakhulu balaleli nguye uDr Gasolo lo ngiyabonga ukuthi libe lami namhlanje i-culture month yona ngokwayo iqhakatheke kakhulu ngoba isisenza abantu bezame ukuzibona ukuthi thina sivele singobani amasiko ethu aminjani kodwa ngesingami ngifisa ukuthi ngabe into leyo kuthiwa i-culture month kasilayo ngifisa ukuthi ngabe siphila i-culture yethu 365 days a year singazisilinde ukuthi kube lento kuthiwa i-culture month ukuthi ngikhona ubona abantu beqala ukudidizela bedinga imqhele bedinga lokhu lalokhuyana but asiphileni i-culture yethu 365 days zonke siphila i-culture month yona iqhakatheke kakhulu ngoba yenza abantu bebuyele bethole ukuzi-understanda bona bezizwisise ukuthi bangobani kunenge esikubona kusenzakala ngayo i-culture month njengoba bese ngeke ngabalisa ukuthi sibona abanye sebeqala ukudinga imvunulo bedinga imqhele bedinga lokhu lalokhuyana abanye base bepheka ukudla kwesintu okuyikudla okusiqinisayo okuyikudla okusenza sibe lempila kahle engcono yikho ke ngibona kuqhakathekile nge-culture month ukuthi isibisela back ekubeni yithi